be from Madamfo Ghana Foundation. Hey, Wami Yajumekwa, Wamusha Abaya Siena, Wamusi Toda, Kwame Abaya, Wanukwanesa, and so Ghana for Yinashum, and until Wamuso Yamia, Dom Natchasa, Yamia to Amonsam Wonum, Wamusu Baya, Niama, Wambet me pass, and the Baya Bebwa, Emma Niama Basa. Ewa ngoma hwe mo so wo metime ya won ma famu de eto won ma hyase a ne campaign no wo mo de bi agu akwemu a e ma de hye wo bosomtwe mesire ne mom ewa asante mantemu de o ene won ma kwakwaye pa kyese ne suku adan ba bi achachefo betra ne ade nyina won ma kukuru bi ade asi wom na Madamfo Ghana Foundation prempren de 3 unit classroom block won ma pagya pa ade ama Toamfom D junior high school ya no wo bosomtwe mesire ne mom ewa asante mantemu wo mo nyina no ene se aban ne nko anya de se ne nsa ebe so Ghana fo so eno nti no wo mo so be ye won ma famu de pa se de be ya wo metumi abo ma nwoma so akonkan na ekoyi a ye kan won ma semi chese Germany ena chese ewo bia be pie mu ewo man Ghana mu a won hye aban ase na wo mo botaye ne won ma boso ye ene se nwoma so ahosem ebetumi akonkan pani kwankyerefo wada ekoyi no eyowura Enoch Sunday atipo won sentwerefo akasa na Madamfo Ghana Foundation mati din na enkra nsema makan a ekre ye djuma yedi na Toamfom so machre se ampa djuma yedi no mai more than 20 years no Toamfom so asa akam so amode djuma die Madamfo Ghana Foundation ye gina so pa ye se ye boa fufro na maboa mo ho help people to help themselves djuma die a aya na gina so a ye de ye djuma pa awo mai mo na Madamfo Ghana Foundation never na ye water sanitation and hygiene ukwa ebia ni say nsu a yetu ye mechanized baho a nkrano bodin ebi wo school mo hesie no nkronkro so ebi wo hand pump ye ena ebi o dania bia ye ebi so a wo ye chiwa na ye beda na mamu krakrai ye ba education mo so a school dan bebre na yesisi wo maye mo ebia esi wo a na ye beda ye pa ho tumo a mamu yi ena ye school donation ebia library ebi wo ha so a furniture edima school ye school feeding wo omansu na ebiom so dey esi hey yankase yesi ni kama munhwa se nkra no ebenya so edan so emfa so pa ama ye nyina na mefasa Madamfo Ghana Foundation for ana wote wonmo nkar medical dia to anim se adwuma niti ewo Germany ana chese ne nkurabata bia be piem ewo man Ghana mom eno ti deputy country director wo man Ghana mo edema Madamfo Ghana Foundation ayowura Enoch Sunday atipo nene ana yete ye na wono kasa wi ya pe ana bosomtwe ene potem wono abankra chepani ewo hono DCE wono manyafo J.H.S esumei esusu chemse de dasia nya do dasia ebi mrabiem eto ye wo amfum nti atefefa si hei o mato amfum nti ne yefra ha to amfum no o kan ye o mayo ti damasi bebre na amanyomo no ne o manchiche no abai kwa enti mi ye bia abani se kasa dia na abai esese ankrankra o monche abai so no ye from NGOs no o monso meboa no pay enu na ye hu sisi na ni ma aba no enye ma corporate it classroom block o monsa my office and store ICT center Toamfom room 17 computers 17 10+7 monsa my bookshelves baby I books ebesie o monsa my mechanic water borehole and a 6-seater toilet facility na Madamfo Ghana Foundation emi se bebre se ye bi fi bia ko mo Akoma bi ko bia kan so de ye kan no adisua no enya bebre na adisua de enya sebe edan ko a ICT nko a a mix of so many things na we see them we are na ye nwie sa na kan de ebi ni se school for no mo sua de teacher for nso mo ba adwumantem na mo show mo adiye PTA for assembly member na me nyina be boa se o si dan fefese na se school for no man suan yia aye edanhunu faso amaso eti sremo obi anya ne de man yehunu faso a be free edan ho ba Bosomtwe mensini aban krache pani awoho ayon manyafo J.H.S esumein jo ania ayi
Papa me chia me wo fa no no chia ne pa papa be wo me de ade to ni wana de na de ho oh adwuma mu nam de hu no okay me nya family yi we heavy pa school dan so afa wo say we kama NGO na abisi kama pa we abanka preba nim da bi abana